Bwanyuma y'eshanduche eyombiri ogwa Papa Francis okushohozibwa ekaretwa aha mwanya ogwa St Peter's Basilica ah'emikoro ey'okumushabira misa ya muheru kwakorerwa abantu bahurika bari kuteera akari bari kujakira bari kugamba ekigambo Papa Francis ojike ngu eshanduche yabaneihwa aha mwanya ogwetwireho okumara ebiro bishatu. Montes alta verunt totalietes, et colles sicut annio vivum. Na bwanyuma yo kuheza kushohoza eshanduche ye abanyadini bakora emigenzo eyo kushendekereza papa ngo kwine kukorwa. Abantu bagaruka batera akari kamani bwanyuma ya Karidinali Giovanni Battista Leo wabayebembire omukoro kuyatandika okugamba ebigambo ebyo kwebembera omukoro ogu. Misericordiae tue, Pater clementissime, Papa nostrum Franciscum committimus, quem Petri successore constituis. Abantu abari kwika emitwaro 25 nibo babariho muri Vatican kandi n'abandi bakwiye emitwaro 15 nibo babari ahankuto eziri kugita ekibuga ekikuru ekya Italy ahamwe na Vatican. Abaramaji abahika kushendekereza papa bayegitwaho abebembezi b'amahanga agari kurenga 150 obu hari president wa America Donald Trump kandi ogu nagambwa kuba yabiraye n'obutikirizingana na Papa Francis ahanshonga y'abafuruki kandi ogu yabaye n'omukazi we Melania. Abandi abajenyi abahikaho haba hariho abari president wa America Joe Biden kandi ogu akaheruka kuvugana Papa Francis omukwezi kwa mukaga aha G7 summit yabire omuri Paglia. Abandi yabari president wa Argentina Javier Milei ahamwe na European Commission President otireho na Prince William. Abanyamakuru abakurengo mu 12 okurgo munsi yona nibo babari ya mukoro ogu. Omukoro ogwamara eshahemwe nedakika 30 gwabagwebembirwe ba Cardinal 220 ba Bishop Rushanju 50 ahamwe na ba Father abari kurengo mu 10. Abantu obutumwa obwa papa obubaherukire kurira bukaburiho buyabahire ahizoba elia Pasika obuyarebekireho atyo akabahereza omugisha. Batista wabayebembire omukorogu yagamba ahari Papa Francis nko muntu obire nayacira kandi akahurikiza kandi ari kwenda ngo abantu bona babase kugira obusinje. Eshanduche eya papa bwanyuma ya misa kuheza kuhendera yabeyebembirwe abapolisi ababari ahari za piki emotoka kandi aba baraba aha mwanya oguri ahamugera ogwa Taiba bari kuraba ahari Piazza batyo niko gumiza mukuza aha mwanya ogwa Santa Maria Maggiore omwanya ogu Francis yabire nakunda mnonga. Papa Francis aine abantu 40 abamushendekereza umuringo go mutano kandi aba barimu abasibe empunji abantu abatine wabo kandi aba babarindire eshanduche ahari Basilica. Papa Francis niwe papa okubanza obutazikwa aha mwanya ogwo baturani bazikaho ba papa bandi bituwe eshanduche neja kutibwa omukanya kache akature nikakozesibwa omukubika obuntu obuli kutibwaho za kando. Okuyashabire omuchandiko che echa muheru ekituru che akagira ntari kwenda ngo bakikoreho mnonga ngo bitu bahandikeho izina rye omurimi olw'Olulatini elia Francis. Okumuta omukituru kwaba okwechama okwakorwa abantu bache ababariho n'abanyabuzare. Makuru nigoreka ngu okureba ekituru ekyazikwa mu papa nikuja kutandika na nizoberi ya Sunday.
obwo okuzika Papa Francis kurikwa obwahati ekiri ahamatu g'abantu bingi nokuhurira noha orabe Papa orakuratireho. Papa Francis akazarirwa muri Argentina kandi ogu niwe Papa wo kubanza aheru ya Europe omu centuries 13. Omu myaka 12 eyaherize ari Papa nagamba ko yatungiremu obutikirizingana na no kugumirwa okuruga ahari ba kardinali batari bamwe na bamwe. Obwahati barangirira ebiro 9 ebyo kumwinamira okutandika nerizoba kandi obwo conclave neija kutandika ebiro 5 bitakashire ebyo kwezi kwa 5. Tichakamanyikire kurungi nohora abe Papa ori kurataho bitu amisho abantu bagatire ahari Luis Antonio Tagle ogu naruga Philippines ahamwe na Pietro Parolin okuruga omuri Italy abano bari kurebwa nkabine amani omwanya ogu.